Christ College open admission for BA Honours course in English, Khasi, Economics, Political Science, Sociology, History, Anthropology, and BSc in Computer Science. The college also provide add-on courses like Computers Application DCA, Healthcare, Assistant, Cosmetology, Apiculture, and Mushroom Cultivation. The college have its own computer lab, library, canteen, and hostel for boys and girls. Apart from the academic session, the college also inspired students with extracurricular activities including sport, art, and yoga. Application form for new admission can be collected from the college office from 10 May 2023 during office hours. For more details, please visit Christ College, or call on the number 8731074549 or visit the college website www.christcollegeshillong.com. Kaseng tulba ka balong ka way ni kisenjuk Trayman ngobha ka ba ki dukhot jongka ki day ki riu shimen ki ba junya ya ki kali arshaka bat ka ba ka tay ka senjuk kala le ba bon ba ki kam bhalang ban kershan ki long yeng ki ba mat ka jingjanjar ka kerdu ka tay ka senjuk menta ka samoy ar hajar ar pholai kala ngobit ban pen thamai no ikinong kit kam jongka ya ki nong yalam ba thamai jongka ya ka jingjit thamai kinong kitkam la penlong hakan riu tari ujemang ar hajar ar pholai bala shimbenta bat senran lem de kinong yalam barim bat ukong san ulalong uba powel soklen kinong yalam barim ki bala don rengkat ki kentup yuba saibor el nong line ubala ai mensim shiki dukhod hagate ka sngi kinong kitkam bathamai kilong president Rishandon Nongrum, vice president Odysseus Shulai, working president Kershan Nongbri, General Secretary Ban Bhalang Mayong, Assistant General Secretary Ever Shining Dhar, Organizing Secretary Richmos Rani, Finance Secretary Meshak Sungo, Sports Secretary Frankie Nongrum, Assistant Sports Secretary Michael Kharpran, Social Secretary Jershai Marbanyang, Publicity Secretary Samuel Kurba, Education Secretary Shestar Kharbani, Coordinator Pastor Lambon Kharbudan, Bat Splendor Saukmi, Kidkhot Executive Committee Kilong, Bempher Lendam, Ivandor L Nongpur, One Kid Nongkenri, Lambat Kiwe de Kidkhon. Kejala kejungi kabaki bosoka ki kamdan bon ki kendon, no di bon maki kendon ki bon ki presiden ban era ki beli banyo snaye dengan sibun ki an ki ba adu kata jadi ini kan silap dah bocah nilai kendor itu hukum kita jika jiban ke jom pipa kalau baik kalau pun kaya rap ya ki para brain di jom ki brain berkuih ki Orang jenama jadi tekom kini tekam lekan dengan kono anda kini tekbat dan long kini hot kini nanya air sim kini kita boleh kemai kini nanya aibor bangannya kini kini telang kajong pi kamdai bangin yo kini ro kan beri beri sebab konsan dia kalau kajing kerku ke bawah beri ai ya pi ibu amtang ya pi members saya kaji kesam kajong pi di baju kersan ya pi ham fitri yang tekam ke bawah kipar jor kajong pi Kiba snok tilang bat pi au kile ya di tikam kiba ma na kanon ka ting itu blay ka si do ko chilang karatia ka ong ko yarap bat ko yaket paralok hi bat blay utip ya ka ibo le na ka jo kini ikentin ke ba ka ju keren ma ko ka jing im be jonga abangi trei na kam ka kibriu ko dan kam ka jing yarap abangi trei na kam ka kibriu ko duk ko besuk abangi pek na ka kon suat ki konang di kamde e bangin hinti bajo jingeron ubri rai kum kita ki bri ki bangi ke ublei tek man le na jinga ba fi ba aba fi la le akini ki muslim ki la le yek baro ke jing kerku ki dei nam ba kakti ko ben bor ko jong ublei te nga ai ke jing kerku ko do e kini ket kam ki ban chong khai no ki barim ba ka ju ko poru ai ke jing ket bok ki ruang ye fi kini ket kam ki ba thamai nang ya shapran ye ket ye ka kam na kam ta ka emlang kesalang kejongi ye trei ke kam ki ba ba ka kongsan ne kalong ha ye trei kam ki kum ki ne mo ngai ye perlu ke kilak tengka ke snaien ki arab ki beri ki beduk idan kam ya ka jing trei ke bakun mo ka jing trei ke bakun na du ka do nu ka mesim kejongi ba ha ngile kum ta
Ginyo kam arsak lasak kecil kerhu ke jong play. Bat itu kiberap kibesnak tilang bat hiru. Kinum don kanu kanu kecil kata tien. Apa fitrai dah kam sim ke bakul. Kaseng kabal long do long snam. Kaseng kabla kalapen ship mo kalapen wandor ya kecing em jonga kung taw nong ilam. Ban kong tam ban prat nanti ya kene kaseng. Ban tanggawai am su diao balayo. Namar unong ilam upen thai ki nong ilam usai ki nong ilam bat omdai tang bol sei nong ilam hunrai kini ki nong ilam ki bamenta ki sei biang sekui nong ilam kadai dai hakani kenti bang sai I de ki jong man bang sos kem saka jingmut ba kala dai kapo jonga ban chom thai nong seng tol ba namar lai tem kentri ngala bat ngonga kam dai su kapo jonga ngala oi kini parang nong ilam ngam tre syo baleo ngai ya pi adon ka kapasti hak system bang omdai bang hati ndai ngakwa bersi ke jing jong pi ba pi long nong lam bat ngai ka kom tre jong pi bamta kala long pa kum ka ju ka jing lam ha ka jing jonga ban ngaong na kentu bat akit bab kirwang ya pi ki nong lam ka ni ka isi patmai ka isi jong ka gentleman bat nget isnat rekam bina petha susu hak jelah jong ka meklea ningkong ngakwa apa ni thu kana kundiat kunsoi ka history jong tolba ban ningkong ya ka tolba omdai basu wan seng da mano mano omdai basu potho bo jong ando hendai kawan ka dono ka jingin jonga kau ka ka seng bakam pher namar ngin pa ban pressure group nyempua balong kata kita kena baile ri sapok surok nyempua balong kita kena bakam kai dure ke ke badun kacing anglo conga nak wa so ban kuduk iki samla ti badan po chelong ngong kumnu pat ban kuduk iki hendrai ngong to kawe na persiang da kawe kalenti hektik por padan WhatsApp group dan tang itu black and white mobile hektik por ada She's the it girl, she can't control it.